حضور گنڈن تحپن مبارکس چر ون مسکرہن ماز ودائی میان نبی تحپن مبارک چر گنڈنس پوت کن کیا چھو وجہ دبن دنیا ہس مزنا پینی میں دور تلنچ ضرورت کے یہ غلام اگر جہنم مز گو تمہیں لوگ چیر اہند مقتل از دور جناب محمد رسول اللہ سوال کرنا یا رسول اللہ یس حظ یہ آیت چھ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی تہنز کیا حظ رائے ات متعلق صحابہ پرس نبی سنز رائے درود چھ آیت متعلق یور فرمو حضرت رسول کریم فرمون ان هذا لمن المقدوم لولا انکم سالتمونی عنہ ما اخبرتکم به دبنک صحابہ درود و سلامن کی آیت یت متعلق تو میں سوال چو کرن کائنات نبی فرماون یہ چھ رازن مز اخراج فرمون درود و سلامن کی آیت یہ چھ رازن مز اخراج اگر نہ توئی میں سوال کریو وہ کہ اگر نہ توئی میں درودن سلامن یت آیت متعلق سوال کریو وہ کہ ٹوٹ نبی فرماون بت ونہو نہ توئی ات متعلق زہت کا چونکہ یہ چھ رازن مز اخراج یس اللہ تبارک و تعالی میں سوچ تھومو لولا انکم سالتمونی عنہ ما اخبرتکم به اگر نہ توئی میں درود چ ات آیت متعلق سوال کریاو اگر نہ توئی میں کا سوال کوسچن پرسیاو بجنا توئی ات متعلق کا جواب ونہو چونکہ ون پرسو توئی سوال آپ نے سوال پوچھا درود و سلام کی آیت کے بارے میں ولیو بوزو میانو غلام ات متعلق کیا چھمین رائے ان اللہ عز و جل وکل بی ملقین لا اذکر اند عبد مسلم فیصلی علی اللہ تم بوزو ان آیت مقصد چھکیا اللہ تبارک و تعالی کرز ملک مکرر خدایان کر زملک اللہ تبارک و تعالی کر زملک اللہ رب العزتن کر زملک مقرر تمن دون ملکن تھون اکی کام کیا تھون یلتکام بندہ میں بڑ درود چھ سوزن یلتکام غلامہ میں بڑ سلام چھ سوزن دبنز واللہ اکبر یلکان نفر میون نام مبارک ہے تو پت پر میں بڑ درود قال ذانک الملقان غفر اللہ لک دبنس بوزو اگر کا نفر میون نام مبارک ہے بوزن وول پر میں پڑ درود بوزن وول پر میں پڑ سلام یم ملک پروردگارن مقرر کر یم دنوئی ملک چھس ونن نبی سنناو بوزت جواب دیون وال کوراہ چانین گنہن مغفرت ذات پاک حضرت اللہ بوزو بوان تو ہمز کنسی کرنو خدایان مغفرت تو کیا کری واپس ونی بڑی پام کیا کری مگر بوزو یہ کیا فرمو نبی پاک توجہ تھا حضور علیہ السلام فرمو یہ لکھا نفر نبی پاک نام پاک چھپرن بولن بوزن وول چل دپن صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمو یہ ملک چل دپن کرنیا پروردگارن چانین گن مغفرت نبیان فرمو یہ ونن چکوری چان پروردگارن چانین گن مغفرت قال اللہ و ملائکتہ جوابا لزینک الملکین آمین یہ ملک چس ونن اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناو بوجد درود پرن والی چکرن یا خدایا مغفرت حضور فرمو رب تہن ملک چکرن آمین خدای چو پانے کرن آمین
تو دیو جان تو دپان خدایا پھلونس کر مغفرت تو کیا چھو کران حضور فرمو یت مقامس پہ ملک کران مغفرتک دعا مگر آمین چھو کران پانے ذات پاک حضرت اللہ کیا حضور فرمو یوس رازن مز اخ راز یوس یہ ونہان بہ تہ کی اگر نہ تہ اور میں سوال کریا فرمون یل کا میون نام نازنین بوزی یل کا میون نام مبارک بوزی پت کر آمین یہ ملک چل دپن کرن یا خداین چانین گنہن مغفرت رب کائنات تاج ملک چ کرن آمین فرمون یل ون کا نفر میون نام مبارک بوزی یل ون کا نفر میون نام نازنین بوزی پت پرن میں پڑ درود کے یہ ملک چل دشوئی ونن واپس خدا صوب مکرم چانین گنہن مغفرت اللہ تعالیٰ مکرم چانین گنہن معافی خدای ذوالجلال مدین چانین خطہن معافی نبیان فرمو رب تان ملک چکرن آمین نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوزت یم درود پرن ملک چل دپن چکر نئی ربن مغفرت خدا تہن ملک چکرن آمین نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوزت یسن درود پر واپس کے یم ملک چس ونن رب مکرن چانین گنہن مغفرت خدا تہن ملک چ ات کرن آمین آت کرن آمین اللہ اکبر یہ وجہ میانیوں بزرگوں میانیوں جوانوں اوے فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمون من صلی علی النبی واحدہ یس اکلت پر نبی پاکس پر درود یس حضورن پر پاری من صلی علی النبی واحدہ یس اکلت پر نبی پاکن پر درود صلی اللہ تعالی و ملائکتہ سبعین صلاة خدا تہن ملک چھ تمس پر پرن 70 لچ درود یم کس لٹ پور تلاس بڑی ونیو یم پور خدا صوب چو ہمس پر پان پرن 70 لٹ بے پانین ملک ہیت بے پانین خدا تہن ملک چھ پران تمس بندس پر 70 لٹ درود اللہ اکبر مگر آقا کونین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا بیان فرمو ہنا تھیو گور تو بوجو بیان در خدمت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کران دپن روز سن تریم حص مکلیو بیدار گئی نندر من حضرت رسول کریم نبی پاکم دی صدا تم نہ کھولنا قیامت چھو یون وول موت سختی چھو یون واجن یم الفاظ کر نبی پاکن مفہومن بیان یعنی امت سوس نبی کریم فکر تارا قیامت نا مشرائزونا موت نا مشرائزونا قیامت چھو یون واجن موت چھو یون وول حضور فرمو غلامو ذکر کریو یاد خدا کریو دل کسو کامیاب عبی بن کعب سدن گوشی مبارکن من یلی آواز گئی عبی بن کعبن جو صدا تبن یا رسول اللہ تلحظ میون تی پوچھتو عرض حضور کمی ذکر چکارم قیامت ونیو بڑھ بڑھ کمی بی موت نبی پاک علیہ السلام چو موت ذکر فرماون قیامت ذکر فرماون یور فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سریارن حضرت عبی بن کعبن عرض کرن میانی محبوب میازوس عرضہانا تبنز میانی غلام کیا تبس انی اکسر الصلاة علیکا بہت چوز کسرت سان توہی پر درود سوزن یا رسول اللہ یعنی قیامت جی فکر قیامت و کم تو موت جی سختی متعلق چھو تو سوال
کرن محبوب میانی مگر میون زاجرہ چھ قیامت خاطر یہ کہ بچس توئی پیڑ سوزن کسرت سان درود و سلام ون ون صحابیم تھوڑا کھولت دپنس میانی نبی ون بوز تو میون فکم اجعل لک من صلاتی میں ونیونا 24 گھنٹن من کوتا درود سوزو بتائی بیٹھ کوتا یعنی محبوب میانی گھنٹ چکل 4 میں ونتو بکوتا درود سوزو اکیس دوہس اندر توئی بیڑ مقال ماشیتا دبنس نبی پاکن یود خوشید دیود حتی درود کوتا پرک یہ چھوئی دلستام یہ چھو چانس لولستام صحابی کو تھود وجد بھن محبوب میانی تیل حضوانیوں میں اگر بو پنیس وقتس چورم حس کر یعنی 50% پر بو درود باقی کر بو باقی ذکر باقی قائم محبوب ٹھیک چاہ دبنس نبی پاکن میانی غلام آپ کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے 50% اگر میں پر درود سوزک مگر وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ اگر میانس یاد مظہرہ وقتی روزی بہتر اگر میانن درودن مظہر کرک اگر میانن سلامن مظہر کرک میان غلام تی روزی بہتر روی کو عرض دبن محبوبہ نصفو تیل زن ونیو میں بیاک چیز تیل حض کرائی بنیسب یعنی 50% مز کرن بنبی یاد 50% مز کرن خدا یاد 50% کرب ذکر نبی 50% کرب ذکر اللہ محبوب ٹھیک چاہ دبنس نبیان یہ خوشیتی کر مگر وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرُ لَكَ اگر میانی درودن مظہرہ وقتی روزی بہتر روی گو عرض دبن میانی محبوب تیل رلاوز بطریمیس یعنی 65% پر بطوئی پر درود کوتا 65% پر بطوئی پر درود یہ چھاون ٹھیک دبنس نبی پاکن یہ چاچوئی ٹھیک مگر وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرُ لَكَ اگر میانی درودن مظہر کرک تی روزی بہتر ات کیا رود وائن تو ملاز محبوب تیل کو ترکری وائن بدل تیل کو ترکری وائن بدل دبنس کیا دبنس وائن کا یہ 65% تو ہی کون 65% 50% گئی خدایس کن وائن کرن 65% نبی محبوب میانی ونچا ٹھیک دبنس نبی پاکن پانستا موئی چھوئی اگر وائن زدتا فہو خیر لکا یا آقیس یس اوکن تھوک سج کرت صرف میانن درودن پیٹ تی روزی بہتر یم نبرن یس نبرن مشید مز نماز رکیو سکت پر درود دپن ناز مشید من چنس پرن اچھ پرن وائت وائت تو یل نیچے یہ پورو یم ترت ہے کمی پام اس لیے اس تو خدا سنس گھرس من بیہون درود پران بر ذات رسول کریم دبن محبوب میانی تیل بنووی میں بدل فصل دبنس کیا دبنس تیل پرائی ساری سی من توئی پیڑ درود آئی توئی پیڑ سلام آئی محبوب اب میرا کام بس یہ ہوگا نماز تو درود اکن پرن نماز تو نبی از درود وطن درود بخن درود پکن درود شنگن درود محبوب وین کرائی بیتو یور ونسن نبی ان شرک گو کفر گو بلکہ نبی پاکم دبنس تل بود اذا تقفا خمکا ویغفر لکا زنبکا تل بین مبارک چاہج سکامی نیرن پانائی یم چا دنہی چی غمت پریشانی آسنائی تمن کری رخصت ذات پاک حضرت اللہ یم چانی غمت پریشانی آسنائی تمن کری رخصت ذات پاک حضرت اللہ مگر یوتو یوت نکیں وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ یم دنیا
دنیا من گناہ خطا تی غلطی آسنائی تمن تی کر مغفرت ذات پاک حضرت کاش مالک تیمس پارش آسیے دم بدم خیال نبی پر درود و سلامی حضر اسی چھی ساری غلامی حضرت اللہ لائکہ یا رسول اللہ وٲتۍ تِم بر عرش کوٚرُکھ مہرا وٲتۍ تِم بر عرش کوٚرُکھ مہر تھوٚد چھُ کوتاہ مقامی حضرت اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم اک مقام محمود حوض کوثر اک مقام محمود حوض کوثر وقف سب دے بنامی حضرت اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اک مقام محمود حوض کوثر وقف سب دے بنامی حضرت میں کنچا توجہ سارنی تھیو خیال عبداللہ بن عمر روایت کران پریو صلی رضی اللہ تعالی دمیں یہ قیامت برپا گئیس کیا گئیس عرشس تلکن آئیس دشنی اند حضرت آدم علیہ السلام تشریف تھوید دبان امس آسن سبز لباس لگت حل سبز لباس آسنس اللہ تعالیٰ کر امی ساتھ اعلان دبی یم نیکو کار تم تریتو ہوگ جنتس مرحبا کہت یم گناہ گار تم تریتو ہوگ روایات اندر آمد دبن اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان فرمائی صالحین کری ہوگ داخل جنت تو گناہگار کری ہوگ داخل جہنم یہ منظر آسے آدم علیہ السلام پنیو چشمانی مبارکو وچن اللہ اڑ لوگ آسم جنت از داخل گسان مگر اڑن خطا کارن آس تک لگا تمن آسن جہنم کس نارس تراوان مگر آدم کیا دی آسی منظر وچان آدم چھو تماما بنی آدمن مول مالس آسی منظر یوان ہاؤنو کم لوگ چھنے کو کار تمن دیتوی جنت کم لوگ چھ خطا کار تمن دیتوی جہنم دپن آدم یلی منظر وش تماما پیغمبرن ہینین امتن ابراہیم سن امت مد یم نیکو کار تم گسن جنتس یم گناہگار تم جہنمس باقین پیغمبرن ہینین امتن مد یم نیکو کار تم مچن جنتس یم گناہگار تم مچن جہنمس دپن ات مزی اخ بند رب کائنات یل امسز نام اعمال وچ رب کر اعلان اس بندے کے نام اعمال کم ہے یہ لہا وزن کرنا امیز گئی گناہ زیادہ نیکی آئیس کم رب کری اعلان اس بندے کو آگ میں ڈالو یہ میون نا فرمان اسمد روایتن اندر یہ گناہگار جہنم اس کن پکناو نہیں
آدم علیہ السلام دی امس نظر آدم پرزنائی امس پور پوٹ اللہ اللہ آدم یہ نظر دی یہ بندہ کون دپن ہتا یہ دی گسیا جہنمس آدم خاری دپن یہ نا چون پاکین پیغمبرن ہند امتی یہ چھو امتی حضرت رسول کریم آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے صدا کرخلائی آدم عرش تلقین یا احمدا یا احمدا احمد دبید گئی نبی پاک اسلائنات اے میانی ٹاٹھ نبی اے میانی محبوب نبی حضور علیہ السلام بوزن مادانی محشر اسم حضرت آدم سندی آلو یعنی آدم علیہ السلام یہ صدا آدم علیہ السلام صدا لائن حضور یعنی آلو بوزن دبن نبی کریم یہ لاران لاران حضور واتم دوان دوان اتے فرمایس اے میانی باب آدم خیریت کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کس چیز نے آپ کو صدا لگانے پر مجبور کیا دپن حضرت آدم کر عرض خدمت اقدس اسمز رسول کریم دپس ٹاٹھ نبی ون حض وچھم یپر غلاما اسی کو آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے محبوب میانی تمس چھ جہنم کس نارس کن پکناوان رسول کریم علیہ السلام یل بوز دپس مگر سہل چون امتی محبوب میانی سہل چون امتی روایاتن اندر یس نبی پاکس تہپنج مبارک آسی حضور گنڈن تہپنج مبارکس چر ون مسکرہن ماز وندائی میانی نبی تہپنج مبارک چر گنڈنس پوت کن کیا چھو وجہ دپن دنیا ہس مزنا پینی میں دور تلنچ ضرورت کے یہ غلام اگر جہنم مز گو تمہیں لوگ چیر اہند مقتل از دور جناب محمد رسول اللہ نبی کریم لارن دوان دوان اتے واتن امس غلامس نزدیک دپن حضور وچ امس چھ جہنم کس نارس کن پکناوان نبی لائی صدا ملکن دپک ملکو مت پر تہن یہ اور تیونس یا رسول اللہ چون فرمان چھ پوزی مگر اس کیا کرو اس چھ پیون تی کرن یہ چھ حکم ذات پاک حضرت اللہ ام پتر روایات کے الفاظ یل ملک دپن ٹاٹھ نبی اشتی کرن یہ ربن ون حضور علیہ السلام پھرن عرش عظمس کن پن سر مبارک کھوور دست مبارک تلن اتے رٹن پن ریش مبارک اتے کر نبی پاک ربس آلو دپس میان خدایا جو ستنا ونمت امت خاطر کرہن بے عزت رسول کریم یہ شمیانی عزتک سوال میون امتی تراویان آج جہنمس از شی چون نبی ریش مبارکس تھپ کر چالو کران ابن عمر روایت کرن یہ نبی کریم ریش ناز تھپ کر رب کائنات لائی صدا دبک میانیو ملکو توی اس وقت کران یہ میں توی فرمو مو توی اس وقت کران یہ میں توی فرمو وین کری زیوتی یہ میون نبی توی چھو فرماوان اللہ یہ من لوکن نشان رسول پائی تمن جن پتہ تھی یہ احادیث چھا موجود تھی یہ کت کتاب ماز بد نصیبی چی ہے اوے چھ امت گمز دور از حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دبک اے میانیو فرشتو توی اس وقت کران یہ میں توی فرمو مو ون کریو تی
یہ میون نبی چھ فرماوان دپن ملک رکاون امس گناہگارس اتے ونن یا رسول اللہ محض بریو پروائی ونیو حض کیا دپیک ٹوٹ نبی امس کرتو بے اکی لٹہِ اعمالن وزن میں بھی دیکھ لیتا اس بندے کا کیا مسئلہ ہے دپن اتے لاگن بے اکی پھر ترازو بے لاگن امس حساب کھوور اندین اہند گناہ تراؤن دشن اندین اہند نیکی تراؤن یہ چھو گناہگار یہ چھو خطا کار یہ وزن گس سدوی اہند یہ کھوور پوتر گس یلی بون گز گوب گز ملک دپن یا رسول اللہ وشوا یہ منظر آن میانیو فرشتو ٹاچ نبی وچوال روایت اندر یلی ترکریون کھوور پوتر بون گز وین ونہن ملک اے گناہگار انسان اب نبی نے بھی منظر دیکھا اب تمہیں جہنم سے جانے کے بغیر کوئی چارہ نہیں روایت انمز نبی پاکی وار وار ات میزان چترک رکھون اتے ترائی پنیس چندس من دست مبارک اور کڑ نبی کریم کاکز ور کہانا یہ ہوئی ترائی دشن اند یام یہ کاکد ورک دشن اند پئی نیکیوں کا پلڈا بھاری ہو جائے گا نیکین ہن پوتر گس گوب نیکین ہن وزن گس گوب ملک لائن صدا دبنس مبارک بنائی مبارک بنائی مبارک بنائی نیر نیر چون جہنمک فاصل گو جنت اسمن تبدیل مگر وہ بوجھو پوائنٹ دبنس نیر میں کن چھنو توجہ کیا میں کن چھو سوئری نیر آت گس داخل جنت دبن یتوی یہ مہمیس تھاپ کرہن جنت اس کن یہ بند ونیک فیقولو یا رسول ربی کفو اے ملکو رکیو بتا تام چھو تمنا کرن میں دننا جنت کیا ویل جنتک اعلان کو رز مجھو دبان کفو رکیو اے ملائکانی پروردگار رکیو اسألو حاضل عبدال کریم اللہ دبنس اکلٹ پرسہا بیمس عظمت والس بندس یمس یوت مقام چھو ربس بروٹ کن کہ میون فاصل نیاو نو ام واپس اکلٹ پرسہا بیمس بندس توہے چھو تو ہی کم چھو نسا اکلٹ کرو یا رسول اللہ دپان چھو کفو اکلٹ رکھتو بپرسہا یمس معزز بندس یمس یوتا مقام تے ویکار چھو یس فاصل ربن کور تحت چھو یہ نبی واپس پھیرناوان اکلٹ منحس میں ونیو حس توہ کا توائی بو منحس اکلٹ توئی فیقولو ملک دبنس نیر ایتے واتی دربار نبی اس امس آشنو ونتی معلوم یہ رفاقت کرن وول کس چھو یہ شفاعت کرن وول کس چھو فیقولو بی ابی انت و امی الفاظ بی ابی انت و امی ناز تہ لگوا پھدا میون مولت بی موج بی ابی انت و امی تہ لگوا پھدا میون مولت موج ما احسن وجہکا و احسن خلقکا دپیس چک تیوتا حسین یوتا حسین مزاح چوچ چک تیوتا حسین یوتا حسین میں چزاں وچمت تشی تیزا آلہ سیرت یزا آلہ سیرت میں کانسی چن وچمت پھمن انتا اکلٹ ونیونا توہی کام چھو لول کریو سیری سبحان اللہ پھمن انتا اکلٹ ونیونا توہی کام چھو فقط اکلتنی اسرتی الفاظ بوزیو فقط اکلتنی اسرتی یم میانی لگزشت میانی غلطی آس تمن حض کرو تہ معافی توہی
تۄہہِ کرنٲوٕ معٲفی یہِ چھُس نہٕ وَنان دَپان چھُس ڈاٹ نبی تۄہہِ دِژوٕ مےٚ معٲفی کیٛازِ أمِس چھُ پتہ یۄس نبیَن دِژ معٲفی تٔہٕنٛز دِژ معٲفی ذاتِ پاکہِ حضرت کٲنٛسہِ قبوٗل گٔژھتن یا عطا ییٚلہِ أہٕنٛز اطاعت گٔے تٕہٕنٛز اطاعت أہٕنٛز نافرمٲنی گٔے گوٚو ییٚمِس نبی ترٛاوِ یَلہٕ سُہ ترٛوو یَلہٕ ذاتِ پاکہِ یہ ونیس نہ ژےٚ کرنووُتھ دپان چھُس محبوٗب فقط عقلتنی اطرتی ہتس یِم مےٚ گۄناہ ٲسۍ تِم کٔرۍوٕ تۄہہِ معاف ورحم تہٕ عبرتی یِم مےٚ اوٚش قطرٕ وسان ٲسۍ تِمن پٮ۪ٹھ آوٕ تۄہہِ رحم یِم مےٚ اوٚش قطرٕ وسان ٲسۍ تِمن پٮ۪ٹھ آوٕ تۄہہِ رحم مےٚ ؤنِو نا اکہِ لٹہِ تُہۍ کم فیقوٗل حضور وننس واپس جواب انا نبیُک محمد انا نبیُک محمد بہٕ چھُسے چون غمخار نبی محمد عربی وحاظی عدل محبوب یہ مون میں تُہۍ چھُو میٛٲنۍ نبی مگر مےٚ ؤنۍتو اتھ ترکرِ منٛز کیٛاہ ترٛووٕ اتھ ترکرِ منٛز ییٚمہِ سۭتۍ میٛانٮ۪ن اعمالن ہُنٛد وزن گۄبیو وحاظی صلاتُک التی كنت تصلی علیہ دپیٚس غلام یہِ نہ ٲس نہٕ عام پرچی کینٛہہ یہِ اوسُتھ اکہِ لٹہِ مےٚ پٮ۪ٹھ پوٚرمُت لولہٕ سان درود یُس چانہِ ترکرِ منٛز ترٛوو تہٕ تٔمۍ کوٚر چانٮ۪ن اعمالن وزن تم کور چانین اعمالن مگر تُہۍ بوٗزِو اَمہِ پتہٕ کیٛاہ وقد وفیتُک احوج ما تکون الیہا أمۍ درودن کٔرٕے تمہِ ساتہٕ یٲری نا بڑِ ؤنِو بڑِ أمۍ درودن کٔرٕے ژےٚ تمہِ ساتہٕ یٲری ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ بڑٕ محتاج اوسُکھ مےٚ کٔرِزٮ۪م دستگیٖری روز محش رٔٹِتھ محکام بہٕ چھُس دامانٕچ اے اللہ صلی اللہ گوڑ کر بہٕ سوال دوٚپنَس نبی پاکن یوسُے درود یوسُے یُس مےٚ کتھ منٛز ترٛووُے ییٚمہِ سۭتۍ چون وزن گۄبیو تر حظ مےٚ ؤنۍتو اکھ کتھ اکہِ لٹہِ نہ دل کھوٗلِتھ ؤنۍزیو ییٚمہِ ساتہٕ أمِس عملن گوٚو نا گۄڈٕ وزن کیٛاہ تمہِ ساتہٕ اوسُکھ نہ یہِ درودُک ثواب اتھ منٛز ترٛوومتُے گۄڈٕ دِیِو دھیان عقلہِ ہیٚیِو کٲم یِتھَے پٲٹھۍ مِلِو ہوٲیی پٔکِتھ یہِ چھا مُمکِن خۄدا صٲب تھایہِ أمِس کانٛہہ عمل لیکھنَے نہ حظ کتھ کٔرِو سٲری فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرا خۄدا صٲبن ما آسہِ پرگی تھٲومٕژ تیٚلہِ کیٛاہ ترٛوو یہِ نبی نہ بڑِ کٔرِو سبحان یہ درود آسہِ نا آلریڈی لیکھِتھ اَتہِ حضوٗرو کیٛاہ ترٛوو دپان پایہِ بوٚڑ نبی میانہِ غلام دراصل چھُ مسلہٕ یِتھ پٲٹھۍ ڈایری چھِ زٕ یہ ملک تہِ لیکھن ڈایری منٛز ییٚمۍ کٔر یہِ نیکی یہِ لیکھن ییٚمۍ کوٚر یہِ گۄناہ یہِ لیکھن ییٚمۍ کٔر یہِ نیکی مگر درود و سلام چھُ وٲحد سُہ عمل ییٚلہِ ملک چھُ ییٚلہِ غلام چھُ درود پران رۄب چھُ لیکھان پننہِ ڈایری منٛز نبی چھُ لیکھان پننہِ ڈایری منٛز رۄب چھُ لیکھان پننہِ ڈایری منٛز نبی چھُ لیکھان پننہِ ڈایری منٛز رۄبن اوس پننہِ ڈایری ہُنٛد ترٛوومُت نبیَن دوٚپنَس وۄنۍ ترٛاو بہٕ پننہِ ڈایری ہُنٛد سمجھ آوا یہ چھُ نبی پاکس تعلق تو طاقت اوے ونیومو بار بار تمن سے جوڑتو تعلق حضورن سے جوڑتو سو تعلق یس تعلق اس کامیاب تو کامران کرِ تٔتھۍ ووٚن أکۍ عاشقن دوٚپُن شاد عاشق گژھن درودو سۭتۍ شاد عاشق گژھن
ناد دیس او شہارن درودو سید اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ آواز آج چھنتے تھاکون کیا بکیا چھت بار بار درود پارن اگر تو تھکیو نا تیل کیا چھت بپارن بجھو نا یہ پارن اوہ سو ونن زیادہ زیادہ پر تو میں سے درود سال کر نبیس محبت سال کر نبیس محبت لال جگر سہارن درودو سید اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کل عالم مومن مسلمان کل عالم مومن مسلمان پولیس رات استرن درودوس پولیس رات استرن درود شاد عاشق گسن بر جنت کی چھیل لئی روزاں بر جنت چھیل لئی روز ہر مومن گرن درودوس ہر مومن گرن دوس اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وانت ہے جو میں کن خاص خیال وچھو وان چھو انسان دپن بکار کار پر درود وان چھو تے پائی سان استما سودلو اوئی اس یمن با برکت یلتی کا انسان اس مشیر مزیوان پت اس نمازو پت نبی پاک اس پر سوزان درودو سلام اچھا بکار ہا گوڑ سوال آخ پت پک ببرون تو ہی مز کس چھو تمنا بگو سنگا سن جنتس یہ گو ساسن میں تیلو کرمت اعلان آتاسن وچمیت بوانا کمی چھو پاگا تیل نون گوڑا بوجھ جاؤ تو سوری وطان نائی تو ایتے تلو تو دوئی کاس چھو تمنا بادشاہ جنت آشا ماشا محمود بود دوئی میں سوال ہے کاس چھو تمنا بادشاہ جنت مگر بگوسو نبی نشاس بوانو تیمیوک وزیف پریوا سریع نبی پاکن فرمو ان رسول اللہ قال ابن مسعود روایت کرم دپن نبی پاک کو فرمو اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاة فرمو ان قیامت کی دو آسن تملوک میں ساریو خود زیاد نزدیک یم کسرت سان میں پیٹ آسن پرن درود و سلام نماز گزارن نماز مبارک روز درن روز مبارک زکاة والن زکاة مبارک حج والن حج مبارک اب سنو نمازیوں کو جنت ملے گی روزداروں کو جنت ملے گی زکاة والوں کو جنت ملے گی حج کرنے والوں کو جنت ملے گی درود والوں کو جنت میں نبی کی قربت ملے گی جنتس اچون تو نبیس نش بیہون اچھ پارک اے آگو جنتس اچون ایشو صاحب نافرن کور عبادت پت کریا یہ تمنا بیما حضورن نش دبیس نبی پاک ہاو سا گوڑ کار کیا ہز کار کہتیا درود چھ سوزم سبحان اللہ کہتیا سلام چھت سوزم اگر کسرت سان درود و سکھ پران تیل رجی سے پانستی جناب رسول اکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلس بوزو حدیث دل پنن شہلائیو ایک لڑ کریو بڑی بڑی یا رسول اللہ تو ما چھو باسان تو چھو درود سوزان یا سلام پران یہ چھو ایسے نش تین تو اتیا ایسے باسان یہ چھو سودوی تایتے نا لول کریو سوری سبحان اللہ یہ چھو در در بار جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
یہ حدیث اوسس بہ عید پہ سوچان بہ پر مگر گۄڈٕ وٕچھ بہ ماحول اکہ لٹہِ یا رسول اللہ نہ اتھ پہ آئندہ نہ یُتھ حدیث گۄڈٕ ؤنۍ زیو أکِس کتھ جواب عید پوٚر مےٚ حدیث حضوٗرو فرمو رۄبن ووٚن رۄبن یُس اکہِ لٹہِ نبیَس پرِ تُہۍ نے ونٲنی کٔژِ لٹہِ فرمووُن خۄدا تہٕ تٕہٕنٛدۍ ملک چھِ تٔمِس بندس پٮ۪ٹھ پران 70 لٹہِ آز تام چھو تو یہ بوزمت خدا چھو پران درود کمن یم نبیس پران مگر آز یہ بہ تہ ونن دل شہل کریو بڑی رسول اللہ انس بن مالک روایت کرن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرماون بیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ میں تو میانہ نبی یہ چھ لوک ونان یہ تو درود پریو ملک چھ نوان بوزن چھوا تم لوک تم دپن ہے ملک چھ پان نسا چھ تمس نش واتان اتا یارا ژے کم چھنا یہ بانگ پرمت ژٕ ون ژے نش چھن علم کینٛہہ لڑائی گر گئی نہ اس کی علمی دلائل سۭتۍ کتھ کران گۄڈٕ وٕچھ درودس چھا ملکن ہٕنٛز ضروٗرت کِنہٕ نہ بڑِ پہم کٔرِو سٲری سبحان بوٗزِو دوٚپُن من صلی علیہ یُس اکھا مےٚ پٮ۪ٹھ پرِ درود یُس اکھا مےٚ پٮ۪ٹھ پرِ درود بلغتنی صلاتہ تہند درود چھ براہ راست واتن حضرت رسول کریم کہن ملک پلک تھوک نہ منزس کہن فرشتہ تھوک نہ منزس تیت ونے بہ پت ملکن ہند حدیث کیا بوز فرمون من صلی علیہ یس اس پر درود سوزی بلغتنی صلاتہ اس نش تہند درود واتن یم پت نہ سبحان اللہ تہند ون میں یم پت کہ تہ کوتا مز لوگو اد ونن یس حضورن پر درود رب تہ ملک چھ تمس پرن 70 لٹ درود ید فرموون یس اکھان میں پٹھ پر درود سو درود چھ میں نش پان واتن پت وصلیت علیہ ملک تہ خدا تہ ملک یوت چھ درود خانس درود سوزن کے خدا تہ ملک یوت چھ درود خانس درود سوزن کے تیل صلیت علیہ تمس عاشقس چھس بہ نبی پان تہ سوزن درود نماز سۭتۍ گژھِ ہومس سۭتۍ کنٹیکٹ ییٚمِس سۭتۍ نہ تُہۍ نے چھو نہ نیندر مہ کٔرِو سبحان اللہ کٔرِو تۄہہِ نِش چھُ سُہ نفر بِہِتھ انشاءاللہ برحمان بہٕ ہٮ۪کہٕ تۄہہِ أکِس حدیٖثس 50 کِتابن ہٕنٛدۍ حوالہٕ دِتھ یم تُہۍ دٔپِو بہٕ چھُس ہوٲیی پکان اور ہر حوالس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کہٕ بہٕ تۄہہِ دٔپِتھ رٲوِین ہُنٛد حال کیٛاہ اوس رٲوِیس متعلق کیٛاہ چھُ محدثیٖن ونان نیندر کھس وے نا ترا لول کریو اکڑ یا رسول اللہ فرموون یس اکھا اس پر پر درود بلغتنی صلاتہ تہن درود چھ میں نش واتن اگر کرہن ماز وندس دپن نبی صلیت علیہ سچ سوزن میں پر درود بچ سوزن تمس پر درود اوئے ہوئے 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 صلیت علیہ بچ سوزن تمس پر درود وکتبت لہو سوا ذالک عشر حسنات دپن یس میں تمس درود سوز تمیک اجر زان خدا تات کوتا اجر دپن سترایو سائیڈس سودس فرمو نبی دپن سترایو تمی بغیر تہ چھس 10 نیکی لکھن ذات پاک حضرت اللہ ابلیس پری آزان کری مغرور مشی فرقان ابلیس پری آزان کری مغرور مشی فرقان تمیوک تلل کی چچھوئی ایام تمیوک تلل کی چچھوئی
ایام منائے محمد تلاز ات کریو نیبر ساری بڑھ کریو یا رسول اللہ چھسوئی آباد یمیس آسی نگاہ محمد چھسوئی آباد یمیس آسی نگاہ محمد تمیس من ہو پران آسی تمیس من ہو ثنائے محمد چھسوئے آباد یمیس آسی نگاہ اگر تسوچ رلی چھوئی مان ایشون درود و بغیر مان رلان ایشون نمازو سید رلان اگر تسوچ رلی چھوئی مان چھلی تھاو دل پناک ادسون اگر تسوچ نا تو احتی پوری لول سان اگر تسوچ رلی چھوئی مان چھلی تھاو دل پناک پت ولیت پانس وچھک ہیری بون ولیت پانس وچھک ہیری بون ردائے محمد عرب چھسوئے آباد یمیس آسی نگاہ محمد چھکئی آشک سروز کھلوک چھکئی آشک سروز کھلوک وہ چھک نور نبی برحق چچھوئے عبد الکریم بے شک جزائے محمد عربی چھسوئے یمیس آسی نگاہ نا توجہ سان بوزے میں تیس روایت پڑھیں نا کیا فرمو درود وہ ڈیریکٹ کیا وہ بے فرمون یس اس درود پہ خدای تی پیرس ملک تی دپن تو تو یہ ونو کیا بت پارس مطلب کو سوز اور تو انہیں شکات ہی کرم سوز یاد گرگ یم گرو قربان ناج پھول ووت پتہ آئیسو تو قربان کورمت تیمی چوہ سوزن کیا دپن چوہ تو پانس سے تیمی تیم زکلو تاہ چاٹ مگر ہمو سوز تیمن سوز دپن نبی یس میں چو سوزن اوی زانو نو کونسون کرز یہ تھاون ہوئی سچو اور ہوئی سوزن اچھس یور ہوئی سوزن اللہ اکبر مگر الفاظ بوجھو کیا فرمو نبی پاک علیہ السلام یہ گو اخ پروٹوکال تو جو درود پروٹوکال اخ گو یہ ووت ڈائریکٹ درود یہ ووت بوز دویم پروٹوکال اس قانون کہتا چھو ربن درود خطر تھائیمید عمار بن یاسر کرم یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن بیان کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وکل بقبری ملکن فرمون خدا چو اخ ملک مقرر کرمت مینس قبری مبارکس نش سوچ قیدت روزان ترس توی قید روزان کرانک شما حضور فرمو سو ملک چو روزان مینس روز ادھرس نش ان اللہ وکل بقبری ملکان ربن چو ملکاک مقرر کرمت مینس روزے پاکس نش پت دپن آتاہو اسماء الخلائق تیمیس چو پروردگارن گوش مبارکن یہ طاقت جتمت یوتا طاقت روی زمین کن مخلوقن ہنین کنن چھو تیوچ تہجن کنن کنی زین خویمس تنگی تو یوت مانو یل تور گسو تیلی بوز یہ پیٹ چھن بوزا حدیثن پیٹ یل نظری آس
پت کیا محبوب فرمون فلا یصلی علی احد یس اکھات میں پہ پر درود الی یوم القیامہ قیامت استام. اچھا میں پیو گوڑ سوال پتہ ون بہ یہ کت میں ونیو تھی اخ کت یل تھی چھو نا کران یہ حظ یہ کان عمل نماز چھو پران تو پتہ ملک کیا لکھان عبدالغفارن پر نماز ات گئی 5 سوال تھی نش نندرے کران شاید ون تھو کنس روز عبدالستارن تھی روز ات گئی 7 سوال ٹھیک چھا مگر نبی پاکن فرمو یل تکا میون غلامہ مے پہ درود چھ سوزان سلام چھ سوزان یہ ملک یس میانہ قبر پاکس نش مقرر چھو فرمو ہندین گوشے مبارکن من تہند درود سلام ڈائریکٹ واتن یہ ملک چھو کنو بوزان وچ اعتقاد کیا چھو دپان بچوس غلام نبیس دپان چھو ہیری ملک چھو بوزان یہ ملک یمس خادم چھو سو چھو بوزان یہ گئی نا زیادتی یہ گئی عقیدت سے زیادتی سو چھو دپان یس ملک خدمت گزار چھو سو چھو تلاز کات کری سو چھو یم سن خدمت گزار چھو سو چھو بوزان ہائی 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 یہ شوئی بیا حضور علیہ السلام فرمو اہندن گوشے مبارکن چھو تیو طاقت یوتا کائنات کین کنن چھو طاقت یہ چھو پنیو گوشو یم درود بوزن فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ فرموون قیامت استام یس اکھات میں پر درود سوز سلام سوز الا بلغنی اسمہی و اسم ابی یہ ملک چھن میں ونن غفار کاکن ستار کاکن سوز درود یہ چھو دپن ٹاٹھ نبی پھلان بندن یس پھلان سند نیچو چھو ہائے 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 پھلان بندن یس پھلان سند نیچو چھو تیم حل چھو نئی سوز مت درود اللہ اللہ نماز کے لیے بندے کا نام روزے کے لیے بندے کا نام زکوٰۃ کے لیے بندے کا نام حج کے لیے بندے کا نام درود چیل ورچ واتن بند سند تناو بند سندس مول سند تناو ایتی چھوا کیا نا فرمون پھلائن یس پھلائن سن فرزان تیم چنو درود سوزمو حازا پھلان ابن فلان پھلان پھلائن سن فرزان قد صلی علیکا تیم چن تو ہی پر سوزمو درود کمی چھو تمنا قبر مزگوز مینس مول سن ناو تیون ہے نا نبی اسپیش لگ گئی شہر مدینہ یا محمد سے روزی نازنین یہ تیت پرہیز خوہز تیز پکناس یہ تیت پرہیز خوہز تیز پکنا وندائی زو تت زمینس وندائی زو تت زمینس یہ تیر جبریل وطنی لس ڈوانی یہ تیر جبریل وطنی لس ڈوانی متھاں پننی جبینس متھاں پننی جبینس چھوئے میں کوئی ناو لکھمت ذات پاکان چھوئے میں کوئی ناو لکھمت ذات پاک تھمن عرش برینس یا محمد تھمن عرش برینس یہ ناد خان یہ ناد لوکنا سوچن پان مگر مدین گمت تجھے کم تعریف نہیں کر تور نگومت میں بابا ژے کت پہ لکھو تیل نات دپن پر لاسٹک بند دپن یہ حالات دید وی دلدار نہیں وچ یہ حالات دید وی
کوئی دلدار نہیں مگر اندر عین الیقینس اندر عین الیقینس تشریف نیو اک دو حضرت رسول کریم اتی وچک ہیرن آکھ کیا وچک ہیرن اس شکر کرمز بند یہ مائر ہوائیمز دبن امیس پہ نبی اسکون املائی صدا یا رسول اللہ دبن حضور کر نظر ایت وچک ہیرن کرن عربی پوٹ کات سبحان اللہ کری بڑی بڑی حضور دبن ہیرن خیریت دبن سٹارٹ نبی میں ہاں شکر پچ تمن چھم دود دیو یم شکر کرنس بپان یمس منکھا میں ترائی ہے یل بیم تمن دود دیت واپس اوہ 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 بڑی 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 سبحان بیم تمن دود دیت واپس ایمن ونت میں ترائی ہے یل تمن نبی پاک اتس واپس دبن ہرنی مان تچ میں کری چا سفاری ایم ترو نقص فی الحال یل مگر میں ون منش کیا یقین چھو ژیک واپس تو ایک کھزوئی نندر شاید کیا وننا سوال کیا یقین دکھ میں کہ ژیک ہیرن وسس دبنس ڈاٹھ نبی بسے ژے وعد کران بیم اگر نہ بہ واپس آیس کی تو میں کور تو اسے وعد کھلٲفی اگر نہ بہ واپس آیس تیل بوزن پروردگار سو نفر یم نفر چون نام پاک بوز پت پورنین درود یوس لانت تمس چھ وسن سب وسن میں ایتی شو نبیدار شاید گپنن تشو پتا درودن مقام دبنا تیل کرن اللہ رب العزت سلانت نائل یوس تمس نفرس چنائل یم نبی صوبن نامی اقدس بوز پت پورنس درود دبنا نات وشن حض سلانت نات وشن بیگن لفظن چینج کرت کیا تا جو حدیث مزید بمن برابری دبنا نات وشن سلانت یوس تمن لوکن چھ وسان یم نماز پڑھت سلام چھ پھرن مگر دعا چھ کرن یہ چھس نہ بوانن کی چھ روایت الفاظ نات وشن سلانت یوس تمن لوکن چھ نازل سپدان یم سلام چھ پھران مگر اے ونیوات بڑ مگر دعا چھ منگان دمس نبی پاکن ہرنی ژنیر چون زمین چھ محمد رسول روایاتن اندر آمد دپن ہرن گئی بعد روایتن من سو ہرن آئی پت واپس ہرن درائیو کنت جبریل آو عرض کرن یا رسول اللہ رب کائنات چھوانن یہ ہرن کسا شفیق چھ پنین بچن یہ ہرن کسا رفیق چھ پنین بچن یوتا یمیس ہرن چھ پنین بچ ٹوٹ تم خود زیاد ٹوٹ چھ میں چین امت یا رسول اللہ ایتا یمیس ہرن چھ پنین اولاد ٹوٹ تم خود زیاد چھ میں ٹوٹ تین امتی یا رسول اللہ تو وعد چھو صحیح میان نبی کرن یوس اشارہ یعنی اخ وعد کرنے ہرنے بیاخ وعد چھو صحیح کرن اما خدایا کیا تم ہرنے کرنے وعد دود دم تو واپس یمائی پر اب چھو صحیح کرن وعد قیامت کی دو تھاوین چا امت چھ فکر کے یہ ساری گناہگار امت کرنے چا واپس ہوا یہ ساری گناہگار امت کرنے چا واپس ہوا تیمیس نبی پاک سے کروا بے وفائی سون رفیق تو شفیق چو جناب محمد عربی نبی پاک علیہ السلام فرمون صلو علیہ میں پیٹ سوزو درود کیا بڑی بنی سوری میں پیٹ سوزو فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَيَّ زَكَاةٌ لَكُمْ فرمون یتھوئی توی میں پیٹ سوزو درود تہند یہ درود پارون چھو میں پیٹ زکاة
تہند یہ درود پرن چھ زکات بیس روایت مز نمازن سۭتۍ ٲسۍزیو پرن درود سُہ چھُ نمازن ہُنٛد زکات ترز مےٚ ؤنۍوا تُہۍ زکات ییٚلہِ مالس دِمو مالس کیٛاہ چھُ گژھان مال چھُ گژھان پاک چھُنا نماز چھِ پانے پاکٕے تُہۍ نے چھُ بیدارٕے سٲری گوٚو نماز کیٛاہ چھِ سۄ چھِ اَسہِ گۄناہ گارن تہِ پاکٕے کرٕنۍ تیٚلہِ کیٛازِ دپان نبی درود چھُ نمازِ ہُنٛد زکات بہٕ چھُس دپان کیٛاہ بنہِ تِمن خلقن یِم نماز چھِ پران یہ گوٚو تِژھٕے ہِش کتھا رۄپیہِ چھِ جمع مگر زکاتا چھِنہٕ دِوان ٹاچ نبی تہِ کیٛاہ گوٚو دوٚپُن ییٚلہِ تہِ کانٛہہ اُمتی نماز پرِ اگر یہِ خبر کوتاہ تہِ نیک آسہِ نا یہِ ہیٚکہِ نہٕ توتہِ سۄ نماز پٔرِتھ کینٛہہ ییٚمہِ پرنُک أمِس حق ادا اوس گوٚو أہنٛزِ نمازِ منٛز روزن کوتٲہی تہِ تہٕ کمی تہِ دوٚپ نبیَن مےٚ پٮ۪ٹھ ٲسِو درود پران تِمن کوتٲہین چھُ پاک کران درود جناب محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ دین عمل کرنُک توفیق صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب یا حیات النبی خیات چون امت اسپائی سے نجات چونا اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم ات کڑو نیبر تو دعا کرو پردگارا آز دائد لدن دائدن دوا مرزدارن مرزن شفا حاضر بیمارن شفا گرن مزیم بیمار تیمن شفا ہسپتالن مزیم بیمار تیمن شفا در مجلس یم بیمار تیمن شفا خدای ذوالجلالہ یم دائد آستی کی وجہ یہ تو دھیکی ویدیت گرن مز ات دائر دائر تیمن بیمارن شفا اندری من دائدن کر اندری دوا نبری من مرزن کر نبری شفا خدایا یم گزرے تمن کر مغفرت یمی جماعت کین ارواحن مغفرت یمی محفل ہینن ارواحن مغفرت آمین کرن والن ہینن ارواحن مغفرت